Pozdrav svima ljudi, evo nas na Gaming Life kanalu, danas ćemo igrati Soccer Star sa Marko i Ivanom. Ima je nešto bilo izašlo. Shit! Kao što vidite seklo mi je vrijeme, nema veze. Great shot. Ne, sam. Fail. So close. Tako blizu. Sjajna obrana mojih loptica. Minecraft Hypixel. Da mi za Hypixel ne radi, to je gol. Nažalost. I sad će on primiti još jedan od mene. Ja neću više. Ja mu kažem. On je bolji od mene zato što igra sa ovim jačim kuglicama, oni imaju te neke felšove što moje nemaju, on je to dobio nekim pekovima, ja još nisam otvorila te pekove, a to ćemo zajedno. Malo mi ću odigrati ovaj potez, rekao sam vam, mudri potez, i to je to! 1-1, idemo dalje. Pobjediti. Great shot. Čekaj zajebijem gol. Jao, dobro je. So close. Ovo je bilo blizu. Jao, kako je smotan. Mislim, smotan odigrao ovaj potez. I kako sam glup. Ništa, idemo iz početka. Ovo neke proklete reklame. Tako, 100 coinsa. Igrica je mene vrlo dobra. Igrat ćemo 8 ball pool. To mi se isto sviđa. Majko moj! Evo ga, imamo sada priliku i ne! Pogodio sam njegovu lopticu, kao što ste vidjeli. Nula, to nije dobro. I evo ga, kakva obrana. Puf! Ajme. Igramo sve da ga ne pobjedimo. Sad ću ga dobiti siguran sam. Uvjeren sam u ovo. Gdje još igrat? Halo. Ajme. Kristis. Sad ćete zbog ovog dobiti. Sad ćete samo zbog ovoga. I kakva lopta. Ja i Mikro GM ćemo igrati na kop. Kao što ste vidjeli na primjer od Muđe i Čaleta. Shit. Muđe i Čale su igrali taj kop sa Barton. Izgubili su 5-1. Možete se odmah čuditi da smo ja i Mikrogamer i nismo snimali, bez što smo mi sam onako da se uvježbamo jer smo mi
toliko loši pa da ne možemo ni u diviziju jedan. Šalim se, mi smo profići. Izgubili smo 3 utakmice. Mogu sad brmljan, ali izgubili smo 3 utakmice u diviziji 4, a izgubili smo u 5 utakmica u diviziji 5. Tako da ćemo mi sad samo kad budemo igrati ćemo izgubiti. Jer zadnji put kad smo krenuli snimak nije volja moj, pa nije volja njegov, pa ja nisam mogao, pa on nije mogao i onda nikako. Pa ćemo se toga dogovoriti, ja i on u ovu subotu ili nedelju da izaći kop. I ovo sada ima priliku za gol i ne! Čovjek se zeznuo. I to je sada pobjeda! I to je pobjeda! Da vidimo što ćemo mi sad. First to 3. Idemo ponovo da izgubi tako kaže moj profesor loser, pa ja to kažem. Nadam se da me čujete. Samo se tome nadam. Jer nešto mi ne valja. Se on ko buba. Kakav šut. Jao. Sad ću ovo napraviti. Op, ne! Zašto si otišao gore? Zašto nisi dole? Ne! Blin. Jedan 0. Rekao sam da nema šanse protiv nas. Jer smo mi profići. Ovdje može da bi go. Odbije se od ovaj stop. Imam te strice. I evo ga. Prilika za našu pobjedu. I to je to. Pobjeda. Još jedna pobjeda sa 2-0. I ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, vidimo se u sljedećem. I pozdrav!